buki may nakaw lebu na tiala ti lebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan na evangoliti ay rakiraki mami na marama ni Northland mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan Sambul binaka sai ko ngo na boleleka ni nonde tukutuku ni benga una ena pasifika me mateni bono biti me bagandure ndo na digital television ni matani tu ngoni oti na kena bagandi taki na walesi digital platform karrauni tau kena na FBC e runa channel baka kina na Fiji TV kina mai TV tuku no borenge bani marama na lili matani tu ni kena baka top taki na sasangongo ena garaba na kambani tau kena na matani tu wana walesi limited wakandi ta ko marama ni moniti sana boedori na baka top ena tanru ni ngoni sala suba kina sinu ni mbera ni na gaitorubaki na kena baka top taki kina boni bibonua ena mua ni ambaki roteni $1 million e mbiuto baka tikina matani tu membaleta na sasangongo ke baka na ndreva mona saraba na digital television ia enandonu menandua na nomu set top box keni sau e $2.5 na sende e baka lewa o borenge mani marama na lilu ni matani tu na ibagaro ni non rapolo tiko ena social media e sona lenu bonua ena non rinaki mera bewasei e kai na ni kawita sarbo lebu na tumu ni wili ni kena bakatani taki na social media mai beira eso na lenu bonua e bakongitira na itambangone eratiko na USP Open Day ombani marama merbati kleira na matangali lenu bonua taka bakaongo katomana ni na siang ni torbo mamanda na matangali togo kaongo e kai nindine ni tiko na ndondonu ni nonda tukuna se bakaritaka na nonda na numa ia ena ndondonu mena bwenga taka ena kena ngaunondonu kakakua ni bwenga taka ena ndela ni lomadha kena yalo butumbuto siang ni laurai na tumbu ene wiliwili ni basulawa ni dhaba ni matei ni bei mama ni bulono ena mbakiongo rauta ni tino ndolu ka $2.5 taudoko ni wiliwili ni basulawa e baganditaki ka dhingomi na kena itukutuku ena lomani ono na bula e reida rauna tambani obisa ni alutu ena ono na pasende na iwiliwili ongo ni bata batani kena tino ndolu walnon rau $2.5 ena ngauna bata bakaongo ena mbakisahoti tukono Brigadier General Sitibeni Giliho na ililu ni tambani obisa ni lutu ena ono na pasende na mbasulawa raramba ia ena sona kisi mbimbi elutu ena 5 na pasende kina gitu wakantita ni kuwa na fashionok ni rainsua tagi kede tu na nondo Tony Bala kina sotsota mai Brazil ngoni tukutuke rongodhi ena nondo tu taladhi na yotioti ni timini biti kina sotsota ni Olympics ena mataka ndendai tuku na Lorraine Ma na bakalis lisedaki ni fashionok ni asomi arauti ni Rosa Blondolu na ndola membaletir na mata tagi biti kina Olympic Games ena bula katumai rauta ni $2.5 taudoko na kende wiliwili kara laurai mekuani ndua na lenga ersotava ena loma ni tolu na maadhawa mayongo maidha bekiri na pagaleleka ni nonde tukutuku na numetiko ena Mbula FM kina Radio Fiji 1 na itukutuku matata kede ena FBC News menonda bata na kalungata ni mua ni maadhawa Bulangga salo mitinai korbotan ando tali tak na varong mena Mbula FM namban 2 ena sere Dolvina gua saukur todo tali tak na Mbula FM nimbula narango lavinia toke ni korro ena kasi ando bakrong Mbula FM namban 2 ena sere Bulavinaka ya makereka menandi Nesbea Mbula FM namban 2 ena sere Pa korbo ta sanga talento na station ni rolerua namban 2 nga Mbula FM namban 2 ena sere Bula FM namban 2 NSR